Oyo rabulasi mutuku ha thusedza murahu u bva tshi a ṅwalisa bulasi yawe fhasi ha thandela dza musi body farming nga ṅwaha wa 2016. Matome Mokgobu u lima muroho wa tshipinatshi khathihi na maḓabula zwine a fhedza a khou rengisela mavhengele o fhambananaho. Dzangalelo ḽawe ḽa u lima ḽo thoma a kha ḓi vha mutuku vhukuma. Growing up, I had love and passion for farming, so my dad and my mom did a borehole back in the days, but they didn't pursue farming up to this far. So growing up, that encouraged me to start this farming. Sa rabulasi mutuku hu na khaedu dzo vhalaho dzine a ṱangana nadzo. It was a big problem for me and very difficult, but then I had to hire more people to plant potatoes, 1 hectare potatoes manually because we don't have a planter. So it took us 4 days instead of 1 day, So not having a proper implement is also a problem for me. But then it's even worse to other young farmers who don't even have a tractor. Khotsi yawe vhane vha ḓiṱongisa ngae vha ri Mokgobu u shumisana zwavhuḓi na vhaswa. She's doing very well because now the youth around here, if they want casual jobs, they do come here. They work for a day or 2 or a week, and then she pays them. Vha muhasho wa zwa vhulimi kha vundu ḽa Limpopo vha khou ṱuṱuwedza vhaswa vha re na dzangalelo ḽa zwa u lima uri vha dzhenelele thandela dzo fhambananaho dzine vha vha nadzo. We have programs where we provide conditional grants where these young farmers are able to get infrastructure development through these conditional grants, are able to get production inputs, which are your seeds and stuff like that. Mokgobu una miloro ya u thoma bulasi ḽa zwa maḓabula line a ri una fulufhelo khalo uri ḽi ḓo maanḓafhadza tshitshavha tsha hawe.